ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay ba daw? Asino di kong kunada agang ganaet nga agkalkali iti masakupan ni Dalmasya? Diyay ka di kunada alalaki nga agkalkalay. Ay, no taltalon. Simpaan da ko ma. Saan met tapati bakrang titurod kat kalyenda iti paunag sa da umakar. Kung nukukuha mo ni Dalmasya da jay maray. No anya ti kaya nangaramidan iti kukuha na. Awan bibiyang tayon. Ang masakupan ti barangay tayo dayjay, paray. Amangan mo't no anya ti aramidan dayjay. Anya kumangay taramidan da maray. Ay, nubaybay anda ti kinalida. Ay, adda ited na aperhuisyo, paray. Ay, sapay awan inteng. Apay mabayag ka da iti seminar ni pare inting maray. Ay, medyo kanunga rod, pari ba daw? Marikwanang, nadamagyo ka din no apay nga adda agkalkali iti masakupan ni Dalmasya. Naglawa ka no ti kinalyanda kay. Agbirbirok da kanumat iti kinabaknang. Anya, kinabaknang. Adda ka di kinabaknang ijay. Saan tayo nga amo no agpaiso nga ada kinabaknang ijay. Ang no kalyanda amin ti aglawlaw ti turod. Ay, delikado no agtudo. Kasano nga amuda nga da kinabak ng ijay? Kunada man nga ada ka no detektor da. Kasta ka day. Ay na, nagswertidan ngay no adda makali da kinabak ng. Kasadon nga no awan, sayang ti bannog da no kasjay. Imbag man ta nagsabat ta ditaw Dalmasya. Apay ka di manang toyang. Nadamag ko ka nalawan ti kinali dagiti agbirbirok iti kinabak ng iti masakupam. Adda ka din nasarakan da. Awan pa'y manang. Nalawan ti inabutan kan kinali da. Anya jay kunada apang ditikda ka naw. Jakman amo no anya dayjay manang. Adamot ito do na no kwa. Inton kalyan dati into do na. Umalis ti ito do na manen. Agito dumot ako nam. Iso at tuduto daw. Adda into do na iti talon. Iso a kinalida. Idi kwan, iti sakaanan ti turod. Na, binantayam ka di ida nagkalay. Amangan no adda na alada. Ngam di da ka inikan. Kadwada mo't nila kay ko no agkalida. Manang toyang. Ingkaman kit di makigayam kadagiti agkalkali iti kinabak ng ijay ayanda Dalmasya, badong. Tapay ko mga inak makigayam kadakwada. Tapno alaan da kamot nga agkali iti kinabak ng anya ti amok ngay. No adda makaliyaw kat bumak ng tamag. Kaya't na nga ta akadwa. Ang mga no saan. Kasano amaamuam ngay no di ka mapan, mangala ka iti basi nga ipasangum kadakwada. Ha? Awisem ida nga aginawm. At dangarot itid mo nga igatang ko iti basay. Ay adamot na batbati ijay naglakwak iti kaldingkaw. Ikan ka at agumatang ka, kalpasan na, mapan ka ijay pagkalkalyanda. Iyag mo nga rodin day ta igatang ka o tinagumatangayin. Aguray ka tairwar ka. Ingkabil ko ngaming ka dito'y ayan tibadaw. Nasaon ni Marituyang agayem kanon ni Badong na dagiti agkalkali iti ayan ni Dalmasya. Amumat ni Badungan, napansiguro ijay atap no mapan agambeng. Day, anya nga iti ambingan na kumaijay. No anya ti maala da ijay kapitana. Ay, mairaman nga ron ni Pari Badong no makaalad ha. Sapay ko ma, tapag sayaatan ti iparanod dakon kwa na, saan apagdaksan. Day, anya apagdaksan ti kayat mo asawan. Saan ka di apagdaksan ti taktakken banog no awan maganab mo, kapitana. Ay, wunmut kit di Angam, apay anaanos dalaunay nga agkalkale no awan mo't maalad ha. Ano sanda ti agkali, ta isumot ngamin ti naimula iti panunot da ang makakali danto. Ngam kaanon tungay amadanon da ita, enton lumagto ti bato.
Kasano tinapanamba daw? Basit labasay. Bisprin kami. Ingka ka di mo makikalay. Imbaga nga jay masakupan ti pagkalyan may. Adamot detektor da. Kalyan may, dagiti manamnama nga yan ti kinabaknang. Kaano kayo amang rugay? Intun bigat mo't lang. Dahita ti imbaga ti aking kukway ti detektor. Ay na. Agbalinta adun kandun niya no saan nga agmintay sa... Katuwa na. Agparamid tanto ti balay ta nga da swimming pool na. Ay na. Ay, nagmayatan. Adan tumula pala ng dagiti ko kumarit no matuloy. Maray, imakar kanumot ijay talon nyo dagiti agkalkali iti kinabaknang. Wen maray, di kay madanagan. Adan tubalato yaw no makaala kami iti kinabaknang. Ay! Bumaknang kanto nga rod, maray. Bareng mapanawa mo ti kinamarigrigat. Ay, nabayagan na pagpagkalak ti rigat ti biyag. Jay magmag na akit at damang paypayong kanya. Ay! Ay, unay kat day tamang paypayungan. Ay, jak pa'y inarapap nga adamang payong kanyak no magnaak. Ay, agdumatamaray. Ngam naragsakak man. Tamadama ti kalida ijay masakupan may. Ang mga no di na kaminto am mo akas ko kumarim no baknang kanton marituyang. Saan mo't saan kayo amalipatan kukumaray? Ay, nasaya at mo't no kasta, Maray. Ay, kunaklakit de, no inton bumaknang ka, kat di nakamton am mo. Kinaliyumot kan ti sakaanan ti turod, pare. Nungay agtudaw, ay amangan no agislide iti masakupan yo. Ay, di ka agdanag maray. Santo ang mapasamak na ita. Ay, masapul akitaam Ay, amangan no anya ti mapasamak kada kayo na agtudaw. Ay, amok tar aramidag maray. Tinas ka ingkit adda makalimi a kinabaknang. Saan adakas tagbirok iti kinabaknang? Angam kita emmet ati pan nakadadaal ti bangkag kantalon mo, pari ba dong? Nulakit adda makalimi. Saan akaw ngagtrabaho iti daga. Ipaubrak tulangan iti sa balay. Ay narigat ti mangnamnama, pare. Di mo pa'y mo no adda makaliyuwan no awan. Ay, di na man ublagan maray. Kakaiso na nga da detektor nga aramatin may. Ay ibagbagak laeng ti mabalin a mapasamak, pari ba dong? Nay, apay akasla adda kasurun mo. Masurunak iti imbaga ni Kabadong nga umapalak ka no tagkalkali da iti kinabaknang kapitana. Nay, awan pailat nakalengam na ngaton ti porwada. Kasanunton ngay no makakali da. Saan ton ang agdiso ti saka da iti daga no makakali da kapitana? Ay, kita man lang nga agpaiso ti maaramidan ti arapaap. Agbilbilang dan itipiag adi pay napes saan ti itlog ako nada. Mas daawak nga rod kadagi jay adwa. Simmabali mo ti ugali da kapitana. Ay, taga-ano ngamin aya dagijay agang gannaet nga imay ditoy. Kabagyan sa kanumot ni Dalmacia, kapitana. Na, dibimak nang kumangarudan ni Dalmacia. Ado ko man tinakali da kinabaknang. Tadamot detektor ti kabagyan na. Maray, umutang akman iti ado as soft drinks kan tinapay. Nayunampay iti karnay. Ay ngam adon ti utang mo, maray. Agbayad ka pa'y nga umuna. Sakbay apautangan ka manan. Igulpik to abayadan, numaala da badung kuti kinabaknang. Kasano no di da makaala. Kasanon ti pagsakada. Da nagmulaki din aya. Makaala da ko naktumad. Uray kita Ay narigatan. Adon ti utang mo. Ingka umutang iti sa balay. Maalamin tulaang ti kalkalyenda. De kay kikan iti balataw. Uray dinak ikan iti balataw. Basta agbayad ka iti utang mo. Umanayon, maray. Ha? Pumanawak man langal. Inak igay bangay. Awan ti agpautang badong.
Awan mo't ilutok asidaan yung agkalkalay. Ay, nalawa sinakali may. Ada pa'y nagunag. Awan mo ti tudto ti detektor. Tila maitudtudon sa mo day jalan daw. Uy nga rad. Adon ti utang ta. Kapo iti impakpakan. Kun pinagmirmirienda dagiti nagkalkalay. Saan kayo kadan nga agkalay? Madistis mayang aruden dagiti kakadwa nga agkalkalay. Sapay kinaliyo ti tambak ti talon ta. Kuna jay kadwayo asigurado nga adda ti itudtudo ti detektor. Ngam ulbud mo't alam daw. Kunak manupod no ti kunada detektor. Saan may? Kunak no kinabak ng laeng ti itudo na. Saan magtapatilansa? Naglati alandaw ken anya pay dita. Asaan mo't akinabak nang? Maray, saan mo nga umay dito Teresenam ni Marituyang? Sinenter na siguro, di imbagak, apanagot utang na. Ay, nagatidog ti utang na dito tersinak. Bayadan nanto kanon no makali dati kinabak nang. Saan mo't nga rod asigurado no ada makalida? Dayta nga ro ti imbagak, Maray. Ay, awanin pagsakadak. Ay, nalawa kanun ka tinakalida ijay talon kan bangkagda. Kasano ko mga ada kinabak nang ijay? Dayta ti di da mapanunot. Imbag pa'y dyan nagmula da, ta sigurado nga ada mauray da. Ay, may mayat pa'y Maray. Ita na ilumlumdan iti utang. Ay, wen nga rod Ay, una yan. Nairamanak pa'y anagutangan da. Ita, awan pagsakada ko. Ay, una yan, Mare. Napaot mo't da ito'y atudo na. Ay, kalaat anagtudo iti napigsa ka nagpaot. Iso nga rod, Maray. Ado pa yung ti agayos kadagiti kanal. Ay, nusurutan ti danong tirengat ti daga. Awan papanan na, no di agragaay ti daga. Sapay kumaatawan agragaay di ti kabildatan. Kasi mo ti kabarangayan. Ay, wen nga rod, Mare. Ay, no agragaay iti ngato. Ay, sigurado ang magaburan dagiti talon. At dapay katalon amabsang. Sayang. Ay, wen Mare. Ay, kumusta nga tamot ten dagiti talon? Ay, awan nga ta tinabsang. Wen no narga ay anang gabor iti talon ti kabarangayan. Maamuan day ta no agsardang titudo, Maray. Ay, sos. Apay nga ba daw? Ne, kaslag kung mo't balayag. Ay, huwag nga raw. Kaslaging ginad mo tayo. Ay, sos. Agkut-kut ito'y balay ta. Ay, rumortan san ba daw? Ay, sos. Ang mga nuan niya ti mapasamak dito'y balay ta. Ay, kadara sa ba? Marbanda ito'y balay ta. Ay, sos. Ay, na. Yung paglaki din ta nakababatan ba daw? Ay, na. Ay, sos. Marbanti balay ta ba daw? Jay mo't kinalkali, may tinagapon tirigay ito yan. Ay, nagnangamin tinanom iti kinalkaliyaw. Iso aday jay, nagragayaw. Ay, pumanaw ta dito yan Ang mga nulumawa tirigay, kat may raman tabay. At the evacuation center dito'y barangay hall. Isupay laeng ati pagkamangan ta. Matanawam kasi jay ito yan. Nabsang tidakalatalon. Nagnatidanom iti kinalimi at hambak. Ginaburan yung agpaysaw. Ngamlim mo kay tidagana. Iso asinurot tidanaw. Nargaay ka ngarudan. Ay, pati dagiti kinalimi iti sakaanan titurot matanawan. Narga ay tingat puwan. Kit ginaburan da tidaduma at halaw. Ay, unay mo ten Diyos ka. Tay namnamaan na pagbaknangan. Rigat mo timpay na. Ay, laki dito yan. Nagaburan, kinabsang di talon ka. Banog laki di daytay. Ay, una yan. Ala, umunagtan di ta barangay hall tanay. Narusa pa ka. Ne, da kayo mat kabadong, nanatuyang. Ay, Kasla kayo mat nakuturan asya ko. Imbag kadak di barangay home. Siyak ngamin ti on duty a barangay health worker. Ay, narga ay tibaba tibalay may.
Naisurot ti balay may. Rimuar kami, nga oray madama ti tudo na itay. Ay, Apay alarga ay, ti baba ti balayo. Saan ka di akinaliyo, pay? Ay, wun nga raw. Pati di talon may, kitnabsang. Ibagbaga ngamin ni Kapitan, asaan yung akalyon, talunukay ti daga. Impilit yung tumot ngamin. Kunamot ngamin nga mong ter aramidam, kabadong. Ay, malamin kaming kinituyang ka. Umunog kami man dito evacuation center, ading ka. Silulok at evacuation center. Adamot danom kan paglutuan ijay. Mangidadang kayo iti danom. Taagkapi kayo. saan tala ko man nga impakali ti aglawlaw ti san ikuata. Ita, nargaay ken nagaburan ke nga raud. Si kanto mga men. Kuna mabumaknang ta. Ita, adata dito evacuation center. Ay, awan pa yun ti balay tatuyang. Kuna laki din numakabalay tay ti dakkel. Saan magayang? Ay, nga po iti ambisyon ta bumaknang. Di ta pinanpanunot ti bunga ti panakakali ti aglawlaw ti talon. Ken sa kaanan ti turad. Ay sana kun nga agambisyon abumaknang iti apagdarikmat ba daw. Ay, kastak mo't tuyang. Maditi agambisyon na bumaknang iti apagdarikmat. Ay, tatabadong ka na natoyang. Mayap kanuno ti kinabaknang kat pagbanugan. Saan agunudan iti apagdarikmat awagas. Ala sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At dami kano agparparang await lida yan ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo abaliti paray. Ha? Ada kanu aya? Adda kano paray. Yay. Idi na minsan narabay. Adda kano limabas ijay. Aguray ka man. Apay, paray. Mamati kamit lang aya iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka paray. No, adu di ti agis istorya nga adda kano nakita da white liday. Ha? Ay, Oh? Diyak la mamati iti dayta paray. Malaksid lang No sakti nakakita. Iso, mamati ay, ti salbag a parentingay. Saan kano mamati iti white liday tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidi mo da. Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbiday ta apag tak kami iti oras mo. Amapan itugtugawan di tangay si istoryaan. Adda nga rod ka no ti white liday ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho yabang kagta. Bot ngem lang ti bagbagay. Makauma nga min dayjay apare ba daw? Anya, Awan lakit white lady. Di mo pa na istoryain. kaisumot ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti ammom. Ang mga nagpaisumot nga da. Uray man no pud no nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay, no saan dalakit di adangran ti tao. Wan Angam saan adayta ti istoryaan kumanibadong. Ta mataktak lang. Awanin na. Uray sakit mataktakak meten amapan iji barangay hun.
Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaruba tayo, maray. Anya? No lumabas na kano idi ijay, at damay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakalabaliti ang nakatalikod, kin ati dog ti buok na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igid ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakit-kita na kasta. Ang mga no ilusyon mo lang day tataba daw. Ilusyon. Anya nga ilusyon? Manon titawin ko achiptano dito'y barangay tayaw. Ngam awampay nakit-kita. Ay, nagpadaan nyo lakin ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak. 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga di kabadong, kwarog. Mala, Ay. bayan yaw. Padasak man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man nga agpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kao. Awan mo tiyag parang nga white lady, tataba daw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga'y. Adda ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne. Nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tataba daw. Adda ko naklangarudain. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, ito yung nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta di tawi. Ay, alam nga rod. Ay, magnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada a kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Asi digmat. Ha? Makitam ti makitkitak, angkal. Anya day dyan, aya. Nagdagsilsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita mo. Ada white lady. Angkal, tumaray ka! Kurang! Ay, urayin na! Wait for me! Benang! Ay, na! Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pokpokaw ka, intay. Pastragan na kami ka ni Kurang! Umsok! Oh my God! Ay, darasam Kurang! Umsok! Ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noomay ti white lady! Anya? Anya, nakakita da kwarog ken kapitan iti white lady. Ay na, Mare. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog iti rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpokpokaw mo't ni Enteng. Anya, No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot ngamin nga ada white lady nga agparparang. amangan mo't no adda idi babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo alumabas iji abanda no kasta arabi ay. Guni-gurak sa hamatan itinalaw sa butang ko iti rabi ay angkal. Saan na Kurang? Di ka gurgurigor. Umaykan Kurang, di ka agbatbati. Angkal, umadani man inti sardam. Inton kuan, rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga nangkal. Para lang day jay, gurigor kan. Kasanaw, feelings ko iti rabi ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle ka. Timayab samot na nagraman kararwak gapo iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi Kurang. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Dahil to'y katirigan na numaminsan. Sal itkit diti kastoy abyan.
Mamati ka ba't siguro kanya kun paray? Palikot ko lakit nga raw mabutangan ni Kwarog nga agronda. Ay kat aramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white liday. Parparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay si ti kapitan. Masapul ang naturid ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanaw dito lugar tayo. Kit saan nga agparparang. Apay, ada kas tamat aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamakan ka ba daw? Apay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't ko nga ipapasita, di pa nagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunakmay. Sana nga agmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin parinting di rabe. Ay, amukan pa daw. Sikatin ang loko kadakwarog ken kapitan idirabeya niya. Ay agtal na ka man. Sasawom mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day nga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi iba nang. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagronda. Di ka mabutag. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanin? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak Saan arumbang mapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Aday ta, nasingya kong ti kandila. Itugkal ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuyan. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya kaun ngagdagdar. Kampay iday. May sak away kliday. Sige ka magnatayo lang ta dito. Dito ka. Kapitan. Dagitay dan ta parintay. Hagturong dan ditaw. Ay, agpustuwa ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsagdan kayo. Bakit? Bataan nyo, Dejo. The white lady ang makikita. Ay. Dejo man, oh. Ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dita white lady. Taka na yung nagparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta. Barsakan tayo dita white lady. Kita man doon niya ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo ni iti barsak tayo iti white lady. Barsakan tayo man. Oh, sige. Tulungan ka! Nagsaot yung white lady? Lalaki! Sakin ni Badaw! Sak ni Badaw! Hey! Hey! Asot na tayo. Hey! Maripidaw! Uy, paray! Sa tayo! Ay, kasyan na ka! Ay, ko! Ter aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi. Apay nga da ka dito. Si Kagayam, tagpampamarang a white lady, nakangisngisit ka. Anay ka, anay nagsakit na giti tama ti bato paray. Ay, basol mo. Nagkunangamin kan ka akas dyan aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw kapoy ti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagik ka nagiti tama ti batbataw. Ay, sige ko raw. Ano sa nyo man, taipan nyo ni pari ba daw iti ospital? Anya? Sakti mangipan? Naggurigurak lang arudan kapoy ti aramid na. Ipan ko pala iti ospital. Makitam, limit litum ti bagem, gapoy ti panang batudakan ka. Ay, hagyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay, nga main masoronakan ka. Anya? Kuna lang arud idikan kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya nga itinaramid mau. Ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti batutuyang.
jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a white lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid itikas jay kuma. Ay, kaasimat ni pari badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunang amin nga ramidan na tikas jay. Oh. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Eh, Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti white lady. ay, wala niya. Kasla kasta ti mapampanunot ko, dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talagamit. Ay, makapakatawa ang makapasuron. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna alimitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka badong. Oh, kumusta kan ngay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga kaon. Dandanikan. Naimbag tabataw. Saan abala? Ay, naimbag nga raw. Tasaan da ka pinaltugan da para inting maray. Agyaman kayaw, tatabataw. Tawanak iti dayjay arabi Tanuat daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Ng mga nuaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna. Naimbag ta na agasa na, dagiti dunor mo paribadaw. Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigra akmutain. Ikaray, agbalbaliw akon paray. Very good no kasta. Basta tong palam day ta karim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong. Saan ngamin nga ang angaw tinaramid yo? Ala, sapay la ko mga rod, kadi yun ulitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali po'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman ka na itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatang bitayan, adeng. Soft drinks kan tinapay, manang. Ay siyak ni kagawad ko anang. Itala ang makita ka dito. Nagapuam ka day kan papanam. May sak at turista kagawad. Nadamag ko na pintas kano dito yung lugar yung akabildatan. Ado kano timulmula yung dito. Pudno day ta. Asino nga iti pagdagusam dito, adeng. Awan ka dito ang papaabang dito kagawad. Uray may sala nga kwarto. Adam mo ka bakan ti abalay dita baba. Ada na pa nanti aking balay. Sino nga yung rod ti kasok? Nawan ti aking balay kagawad. Ada nang italkan na. Mabalin mo ti mapanagdamag dita baba. Green ti pintor ti ibagbagak abalay. Alang nga rod, agyaman na kagawad. Saan ko magustuhan, tiwidawit ti tumbuy, mabas ito'y balay itay. Sa payawan ni Parinteng, ni Maribanang pa iti kadwada iyay barangay hall. Asino atumbaw? Kasano kumatiwidawid na ako nam, taapay asaan mo akayat? Kas lamang karkarit ti jar na. Tumalangkyaw pa'y numagmag na.
Itaka dila ang anak kitam day tatumbaw. Wain, kunam no, gargaraw a lalaki. Idinto tamadlaw mo ta babae. Apay nga ta nga imay dito'y kabildatan day tatumbaw. Adda nga ta kabagyan na ditaw. Ay, maduktalan tayon to dayta. Agsipaw tawan ni Kapitan. Ada ibagak man, Maray. Anya ka diti baga, Maray. Adda tumbaw yagimatang kanyak. Nagdamag iti mabalin na pagupaan iti kwartaw. Imbagak amapan agdamag dita birthday abalay. Ay, masapul abantayan tayo iti nalimod dayta. Saan tayo nga amo ti katatao dayta? Isu nga imbagakan ka, apagdwadwaan ti kinatao na. Ang mga numan nagdakdaks dayjay atumbaw. Ay, aguray ka man gayam. Nataengan ka di dayta atumbaw. Agtawon siguro iti 18 wano 19, Maray. Ay, kat ubing pa'y nga rod, no kasta. Ay, pari badong, sikan samot ti dinutukan da amang sipot iti tumboy asim mangbay dito barangay tayaw. Ay, kandak iti trabaho, maray. Adda ka di mo't armas ka. Na, armas. Apay kuma nga agarmas ka. Ay saan a soldado ti pasiputan daken ka, pare. May salaang atumboy. Jay ka di tumboy, ajak magustuhan ti widawid na, maray. Ay, wen iso nga obserbaram laeng. Saan mo asaktan, kan saan mo akigtutan. Saan mo ngamin nga ipadlaw asipsiputam Apay nga, saan ko nga ipadlaw, maray? Apay, kabuteng mo ka di daya tumbay. Ay, saan akabuteng? Ang dayta ti maiparbang nga aramidan iti pada a tao. Ay, kit no day tati kunada. Ay, kit masurot maray. Ay, jak pa'y nakita day dya atumboy kay. Ay, nakita kon, maray. Basit lang akamali na lipakigton kumakay. Na, ay saan pari badong. Ay, apay kumaalipakam ngay. Kat awan mo't basol na kan ka. Anya ka diti maipaay ko kang kabasang. Adda ka no papaabangan nyo dito ang kwarto, nana. Eh, adama at basang. Siksik akaday. Awan ka diti kaduam. Agmay sak, nana. Uray basit lang ang kwarto ko man, adda. Ay, adda balasang ko. Adda basit akwartaw, no isuti kayat mo. Una, nana, tagmay sak lang, mat. Iso abasit lang, ti kabalak. Mabitak lang, mat. Awan ngamin di kaduami diti balay. Para bantayak laang mat dito, ita, adda na panan ti akin balay. Kasta ka di, nana. Mala, siya nga roden ang tikas lakadwayo. Ay, wan balasang ko. At ang trabaho tuyang. Adan trabaho? Anya ngay at trabaho ba daw? May isa nga ispya. Nalaing nga minto asawam kay. Iso amay sakitan nga ispya. Sa dino kumangay ti pag-ispiyam. Ay, kay dito'y kabildatan na. Si putak, tigunggunay, tiganggan na atumboy. Ay, kuna laki din no agpaiso at trabaho. Saan magkayam? Apay, piki nga raw, ti trabaho. Tako na masaan magayam. Ay, jakamukin ka. Day talaki din, tingkay bagbaga trabaho. Saan mo matapagsweldoan iti dakal? Si kamay. Apay, saan ka maragsakan? Tadang trabaho. Alawon man lang tapno di mo matkuna. Nakitam ka day, tigangan na atumboy, maray. Ay, saan pa'y matmaray? Apay ka de? Managdakdakes ka day. Taapay apasiputan da kinibadong ka. Paobserbaran dalaeng mat, maray. Amangan ngamin no managdakdakas ang naggapo iti sa bali a lugar. Ang imay laeng ditoy. Kasta gayam. Angam ko na ngamin ni badong ka. Adi na magustuhan ti gungunay day di atumbaw. Apay adi na magustuhan, maray. Awan sa mo ti madingay naramid na. Diyak man amukan ko na maray. Day tamo timbaga na. Apay nga ta, ano maminsan? Adda kasuron mo a tao. Nga uray awan mo't madingay naramid na. Kas kuma,
No saan mo magustuhan ti gunggunay na. Anya nga'y tinakitam nga inaramid ti bambantayan. Nakita ka kinaduan ti anak ni Isabel, akirtikar iti balay a paggiganan na. Napananda nga'y. Napandamot iti bakante aluti ni Jose. Sino ahusay? Anya nga'y tinaramid da ijay. Diyan ngay Jose ang nagpukaw dito kabildatan, mano atawan ti napalabas. Anya nga'y kumati connection tinabayag ang nagpukaw dito kabildatan. Imbagam kadain kin ni Maribanang. Sanpay, inakpay ibaga. Di magasak lang dito'y balay. Anya nga tati panggap da. Apay anapanda ijay. Ay, jak amo Pati pa nagmulmulagat dahi dya, tumboy. Jak magustuhan. Si Kaki di mo. Apay kumaadi mo magustuhan. Anya ka di ti madamag maipapan ijay tumboy, pare. Kinaduan ti anak ti caretaker ti balay a paggigyanan na, maray. Nay, kunam anapanda ijay nagpanawan aluti ni Jose. Anya nga tati plano na iti lote ni Jose. Dahi tatisan ko nga mo, maray. Mas dawak, nagtep-tep-pelak. Imbilin nga min dagito opisyales, asaan ko apakitaan iti saan anasayat. Ay, pare, kaya't ko akasarita dayta atumboy. Mapanak man, iti ayan na. Umayak ka di mait, maray. Ay, saanon, pare. Masapul adwa kami lang agsarita. Amuak man no anya ti panggap na. No apay nga imay ditoy. Kan no adda kabagyan na ditoy. Umunak pa yung arod, maray. Handa nga min aramidak, ije balay. Sige, pare. Basang, kayat ka kumaama kasarita. Siyak ni Nanam Abanang, asawa ni Kapitan Inteng. Ay, nimbaga bigat yo, Kapitano. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Ada nakakita ka anapan ka itinagpanawan alote ni Jose. Apay ka di anapan ka ijay, basang. Tatang ko day di tatang Jose, nana. Adagayam putot ni Jose. Kan, day ko namsamad. Awan ka din ni Jose? Awanin, nana. Ne, adda ka di tengel mo. Asi ka ti anak ni Jose, balasang ko. Sakbay anatay ni tatang. Inted na ti titulo ti daga. Kan adoy ti birth certificate ko. Nana. Ay na, balasang ko. May sa kamot gayam nga anak ti taga kabildatan. Ay, adda amin kan kaakarbangan dito'y barangay. Sigod gayam at agakabildatan ti amang basang. Imbagman ta nagsubli ka dito. Wala na. Idi natay ni tatang ko. Naranggas ti asawa ni nanang ko. Isopin manawak. Ay, kasta gayam basang. Ay, mayat dito ikabildatan. Tadamat gayam daga ni tatang mau. Kun nasing paut dagiti tao dito. Imbaglakit din. Tanasimpot kayo ang nagkamangak dito, nanang. Mangnamnama ka nga ibilang da ka akas may nga anak basang. Agyaw man unay, nana. Imbilin ni Kapitana, adi ka baybay ang balasang ko. Mabalin mo mo't asursuruan ti agtrabaho iti daga ni tatang mau. Takukwam day jay. O, nana. Kaduwak ti anak yung. Suruan nak nga tangag trabaho iti daga. Anak mo't gayam ni Jose ang nagpukaw dito kabildatan day siya atumboy. Anya? Adda anak ni Jose? Wen pare, ay nakitak ti igam na at titulo kan birth certificate nga isukat anak ni Jose. Mabaling nga anak ni Jose. Ngam titig-tignay na. Kit pagduaduan. Ay, saan kumamot akas ta pare badong? Awan pa'y matinakitam amadi nga inaramid na. Ay, jak mawatan maray. Nadagsan ti darak iti dadya tumbay. Ay, nakasaok jay tumboy. Maasyanak ken kwa na idimbaga na ti kabibiyag na.
Naranggas tinagbalin nga asawa ti inana. Iso ang nagtalaw kat naggamang ditoy. Saan tayo nga mau, nosto ti bagbagana, maray? Saan nagpaila nga kumbinsido iti istorya na? Day, anya ka di ti parikot mo, pari badong. Awan mo't ti madi nga inaramid jay tao ken ka. Pudno ka di ti bagbagam badong. Awanan ni Jose. Ngam anak na day di atumbawi. Amom ka day, no apay ang nagpukaw ni Usay, dito'y kabildatan. Pinagkamalyam nga da relasyon mi idi nabartek ka. Ngam ammo ti apaw nga awan aramid may. Binalaga kajak kayat na makita ti panagrup-rupa na. Iso ka di apim manaw tinasingpet ataaw. Gapo iti inaramid mo idi nabartek ka. Ay, nabartegak iday. Saan ko nga mo tinararamid kan imbagbagak. Idi kwan, impay-payso na, ti pimanaw. Ay, una yun ba daong? Ita, ti anak na ti pagpupudutam, idento taawan mag tinaramid na kun ka. Agas sidag ti bangkagme ti day ti Jose. Dito'y kumut a binut-butang. Idi kwan, pimanaw dito'y kabildatan. Anay! Ay, anya na yung magat iti sakak. Nay, matulid ti bato ang binadikakit. Matulid ako na! Anya day jay, kasla na tulid mo. Ay, inak man kita. May samot alakay. Ay, tulunga. Upan ko itilinong. Anya, tinapasama ka. Tatang, apay anatulid kayo. Umay kayo, salabayin kayo. Mapan tayo itilinong. Ang mga nonya ti mapasama kada kayo. Ni, agdardaran ti sugat iti sa kayo. Nasugat siguro itinatadam abato, idinatulid kayo. Ay, mabiglaan. Reputak, ang mga numaadasan kayo iti dara. Ay, adapan yung apagrepot ko. Nadalos na ito. Tagyak pa inusar. Sige, tarupot akong ti sugat yun. Agyaman na, tanagpaarayat ka. Katadda ka duam anang yawid kin nila kay kau basang. Imbag tanaira na nga da kijay na. Nawa na kijay. Awan kat tinang tulong ko makinitata. Sapay, nagdardara tinasugat asa ka na. Ala, ipan ko iti ospital basang. Kasta ulay nga rod ti dara na. Ang mga nunagsatan iti urat, isuan na dara. Imbaglakit din ata rin patam. May mayat na ipan yung agpaiso na. Dakil nga minti sugat na. Yaman ako na, basang. Nagsingpot ka magayam nga ubeng. Ay na, dakil ti utang kuking ka. Awan ang yaman na tata. Sige, tatulungak ni Nana tuyang amang salabay kada kayo amapan iti kalsada. Inak to mga lay ti tricycle apagluganan nyo. Dayjayan, napanangalan iti tricycle. Makitam ka da iti kinasaya at ti kasursurun mau. Ay, huwin nga ron tuyang. Mabainak pa iti bagik. No awan ijay nakatulidak. Yak amon. Apay nga min anatulid ka. Adda nagbatayak abataw. Adda kimagat iti sakak. Idi nagkubuak. Takita ti kimagat. Natulid ti bataw. Kit naisurutak. Kit itimot ka batuan ti nagdiswak. Iso siguro nasugat ti sakak. Kasanaw no awan ti tao ijay. Dinaadasan kan iti dara. Ay, madigaya mausgahan ti tao. Babaen iti akin ruar alangana tuyang. Nadalos gayam ti panagpuspuso na. Ay, tatabadong. Pudno day ta. Saan nga iti akin ruar alanga ti kitaan. No di ka ti aramid na. Ala sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, umayak man agpariir dito tersena, marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawon nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattao. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At na, kasla agirig-irig mat amag na, ay, nabartak samay. Maululaw sa amat. Ay, iso nga agirig-irig, tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak kukumaray. Anya ka naw? Maulaw ka naw. Na, ay, Marituyang, apay maulaw ka? Ay, daytoy sapudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo lang, ay makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gapo ta maulaw tayaw, tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, katnay anya ti orasan. Ay, katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuwan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy naman kayo kat iti utangan. Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, mare? Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Nanay, makita marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako niti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital? Kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mo't nga agiddan ang maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan, marikwanang. Na Tapno agimbag kamen iti panagulaw, me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuanga ka. Ay, uray. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirignak. Namin pinsan anapukaw ti ulaw kaw. Uray siya. Badang! Nakaturog ka man ng malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayuray ala na murmura yan. Aglutukan. At may lutaw. Napanak imutang di tatirsin ni Marikwanang.
pinautangan la ka? Kinunagdakkel din nakasurat di sangwanan ti tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak sa amat aginuulaw Ay di naktuladan tamakadlaw ni Mari Kwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan si daan. Day talamat maturog tar aramidam. Anya kumangay ti kayat mo nga ramiday. Ay kating kalinisan di bangkag atap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawan. Ay, pagpakawan mo ta. Maturog aklangan nga agmalmalan. Kaya't mau, maulawak iti kinapudot na. Sino nga ta di agor orok? Imal aldawan. Sapay nagpigsa. Kun ka ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agriing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Kun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Masadutak na nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabaho nga agor uray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Mari Kwanang. Bagas kan si daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo sa amutan diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, dahito'y ngamin nakaro apodot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapu iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Tikag lang aro din ti panawan. Tikag pa'y ti pita ka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti pannaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si katiagluto ta bumangon akto inton makaluto ka. Apay akas ti panagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Sana ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Amin tayon samot, tandi ti kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano ko maamadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Diyan ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na, tamakain inuma kaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti tersinam. Basol mau. So, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Iso pautangan na kaon. May salang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandaniak pa yung natwang. Ay, saan mo ta pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa maululawak. Ay, imposible. Adi nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ayat ti maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mo din. Ay, katagpada ta pare. Ha? Ay, dahito'y kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mo ti 1/4. Oh. Ay, wensa. Tauray siya. Nanipot hindi awan makukwartak. Maululawak mo din pare. Ay, inakman iturog ki di. Ay, agawid ka pare. Ay, wala. Naggapuak mo't ije barangay hall. Kit numapanak dito barangay hall pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan.
makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen pare, Eh. kasano ang amadan iti dano may irigasyon. Tapno makapagmula kami miting kinituyang ka. Ay, kwa, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka. Oh, Ay, Oh. pagpatulungan ngayon no saan ada kayo nga opisyal iti barangay pare. tilan tumat ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit wen na pare, iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapol nga agmula. Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inak man la maturugan. Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawanmat ka no ti tao dita maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawon. Way, nasabat ko itay. Mapan ka no maturog. Kit mapanak ko magpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Way, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga agreklamaw. Kanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga umay manan dito tersina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabain akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat, iso akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawangin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngayon no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kaigamak itibas kay. Mala, ano sa marudan ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan to pa'y ang makadanon ijay ilay. Kat ang sarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Sumarod ako nagnganusan. Na, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Na, masapol pa'y pampagam tapno agaban kay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak namin ngagpasada. Na, nagsardeng manan. Pampagak manin Ay, unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawon. Maulawak tumanan iti pudaw. Jak ka matanagan. Basta pampagak na itaw. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na iji bangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat nga agmalmalam. Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, di bangkag mo. Ay di nakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan di inutang ko kan ni Marikwanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Nay, kwarag. Anya day tararamiday. Tartarimanak da ito'y tricycle ka, tatabataw. Kababain nga ipasadak, no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo.
Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag, tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo dayta. Sakla na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga trabaho tayo, tapno maddan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangaro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatataba daw. Iso ang madigayam ti naka-istambay latan. Asino nga ti tataulan di aso, eh? Salaki! He! Asino ka nga tatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay! Among awan, pare. Ha! Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Nagsapakan lumabas pa rin. Ay kat mapanak man hindi ta bangkag ko pare. Aya, Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. pudno gayam ti imbaga ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. Aya, ngam dinakman papaapalan. Ay kat sigurado nga adun to ti mailakok abunga da pare. Ha! Kat no adun to ti mailakaw. Adun to ti kwarta. Na! Ay kat saan to ti na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Kat nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Oh! Nalakalang, mat nga ipamuspusan. Ay, maulawak, inteng. Ha! Jakon makaluto iti kanam. Apay ngay maulaw ka dunghaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Nasken nga tinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamad agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid da pari ba daw? No nagpudot. Naaramid to pa'y da pari ba dong? Di takit din kabailan. Intan, tapno makaadota ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululaw Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intangarudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan amaululaw? Nadlaw mo mat gayam day ta marekwanang. Wen, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun! Kasta, ay imbagman. Naikat matan nga agpay so ti panagululaw ka. Katuan na! Ay, nay! Nimut maribanang day ta sumungad. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni inteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamiis as soup drinks maray. Ta inumin tayaw. Ay kasta ati mayat. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ti gumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayatyaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang ginaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray. Pilyo mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Di naman pinagdibusan ti sabalipay at parang dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot ti sakak paray. Di nagpay pinaturong idirabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mo. Huwag nga rod paray. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Addan sa napurak, asana makitkita paray. Apay ngamin adi aglisi dagita kung kunam adi makit kita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka nga saso iti kasta paray? Ha? Tama nga nukumaro, ti marikrignat. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maagasa. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Di ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Ngamadda ka no napanan na, paray. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, paray. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di ti pakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo't na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawaan na. No, apay mo't akanayon amabastard. Kasano? Nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakasta. Dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay, saan akidday ti panangipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tan ti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na tuyang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da Kwaraw. Nakitak mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na Kwaraw. Nawanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni Apong Agi daw. Umay na kumakitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni Badong ngam agung umag. Ni kano Ama Agi daw ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpa-doktor langan. Marey, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong a pagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao ngamin ni Inteng, anasakit kano tisaka ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Inteng. Hanggang kunamot ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken kabasang. Ay na, Ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni Badong kaw. Agan na no aya ni Badong mo, basang. Nabayag basiteng, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yun Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw, Ama. Numabaybayan, makaungat tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaungat da.
ang mga nualaan dan ni badung mo. Kadwada ni jay lubong nga ayanda. Ha? Adda ka di sa bali alubong da, ama? Saan ka di amay sa tilubaong? Sa bali tilubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Tamangan no alaan dang agpayso ni Badungkaw. Di pa'y katawan Badungkaw. Imbag time may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsin itiriknak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agpalti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol ama ituno. Mangilasin iti dalem. Kenda duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, ali ang arod, ama. Mga yabak iti kadwa kamang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala. Agsubliak inton malem. Ama Agido, naggapo kayo kadi ija balay da pari Badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ruti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari Badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino ngay timangan kadagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari Badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Isuatap no maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Kapanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Apay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko idadi ng ran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ah, ay saan mo't apaw? Di ta kangaruden. Tamapanak di ta balay ni Badong. Itan samot ang mapan di arbularyo iji balayaw, marituyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta.
Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso. No kasano nga ta amadala, pusti saan makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mat nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunot ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mat ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidaduma sa balay ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno masaktan dagita saan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni Tata Bataong Apang. Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado ang maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay kat agpili iti makan. Kastamot kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni Tata Bataong Apang? Inakitaan no kinanda ti atang wano saan. Sigurado ang maimbagan kan Badong. Takinanda tinayatang. Ay na, nagutot mo iti dirabi ay ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Hinaktumanin yatang into nagsipngat. Mangpartiyak ka di manayng ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. kung na makaanayin day jay. Ay madiang nga rod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe eh. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mo ilaang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agi daw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mo ilata paray. Nagot out. Ay, Duwan sapay ka no akalding ti pinartim. uy nga rod paray. Kit ibaga na pa amang partiyak kano pa iti baboy. Anya? Baboy? Kastoy ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata ang maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda kanumanin na makaungit ti sana makitkita paray. Ha? Apay pabasulan niya, dagiti saan na makitkita. Day tamang amin timbaga ni Ama Agi to paray. Ingkay kit di iti doktor paray. Mang tidak iti aramatan niya. Amok adakilan ti gaston. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro maglata day tasakam. Agurigur ka maglata. Kimaro mo nga agpaiso to ya. Anya nga tanong padasin tatimbagan ni parinteng. Anya timbaga ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata nak. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod ama. Basta malaminak. Nasakit laon iti saka. Kaging gangato ti tumay. Kanya nga iti imbaga ti doktor to yang. Allergy ka now.
Amangan no adda nakan mo ang naikontra. Wenno adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatahil ididamaw. Kinudkod ko kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom, idinagdalos ka ije pag naantidanom ije kanal. Anya nga itan teramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay, padasig man. Baring mayat ti agas ng resita ti doktor. Masapol apag tali na idem anadalos ka no day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Day ti ko na ti doktor. Nga main infection day tan. Apaw, impandamot ni Tata Badong di ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos, iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kini tatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Angam namin anumatan nga inyatangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Apay, kaslaling et basta mapunas. Kano ka di nga inyatangam iti karnit kaldaing? Saan mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan iti inyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa? Wano marabutay tapaw? Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga ni ti atang, apaw. Ay, kumusta ti marikrik ng paray? Ay, mayatin paray. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh. Ay, kunaklaki din maagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? Agdua-dua iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman ako unay king kapare No di nagpinilit ang mapan ni ti doktor. Agsaksakitak pa ilaan ko ma. Ay, rumbang la at tulungan ka Ta, kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalin pare. Ay, una. Ay, kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayamanag king kapare Uwan pare, awan anyaman na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ay, abam to ka di pa ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yukin ni Kapitan Itay ijay dalan, madam. Nagyaman aking kwa na. No di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siya. Agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuyan. Ay na, tatabadong. No adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mon nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.